So kadang-kadang your marriage ni bukannya dia hancur pasal ada orang ketiga. Kadang-kadang orang ketiga tu dia hanya muncul pasal marriage you sebenarnya dah lama retak. Sebelum you nak marah, saya ni bukan nak defend cheating tau. Cheating tu tetap satu pilihan. Pengkhianatan tu tetap pengkhianatan. And your partner yang curang tu, dia tetap kena bertanggungjawab for their own decision. But if we really want to understand pasal apa sebuah relationship tu boleh gagal, kita kena berani tengok lebih dalam. Pasal ramai orang hanya fokus pada affair tu sahaja. You duk fokus on the messages, the secret meetings, the lies. Tapi mungkin you jarang tanya soalan ni. Apa yang sebenarnya berlaku dalam marriage tu sebelum semua ni terjadi? Were we still talking? Kita ni masih ada deep conversations ke? Were we still emotionally connected? Kita ni masih ambil berat tentang satu sama lain? Were we still spending quality time together? Atau kita dah jadi macam dua orang strangers yang hanya tinggal serumah je? Cuma duk share bills, share responsibilities, tapi dah lama tak share real relationship. Again, ini bukan justification untuk cheating. Orang yang unhappy tu dalam relationship sepatutnya communicate, seek help, pergi counselling atau keluar daripada relationship dengan cara yang betul. Bukannya betray dengan pasangan mereka. But if all we do is blame the third party, kita mungkin terlepas pandang masalah yang sebenarnya yang dah lama wujud sebelum orang ketiga tu muncul. Sometimes the affair was the explosion, but the cracks were already there for years. Kurang communication, unresolved resentment, emotional distance, the feeling of not being seen, not being heard, not being appreciated. Mungkin you tak suka nak dengar semua ni. Tapi kalau kita hanya fokus pada orang ketiga tu, kita mungkin tak akan belajar the lessons yang sebenarnya boleh membantu kita untuk bina relationship yang lebih sihat pada masa depan nanti. Because healing isn't just about asking siapa yang rosakkan marriage ni. Healing also needs you to ask apa sebenarnya yang berlaku dalam marriage ni yang I dok ignore selama ni. These are two very different questions. And bila you jawab soalan yang kedua tu, barulah betul-betul you can heal, grow and change your situation.